Pariwisata Bali mejanten sering kaanggen branding pariwisata Indonesia rikalaning promosi pariwisata. Jadi astun asa punika Bali kabuatang mangda setata midab-dabin angge, jadi astun kaluwihan Bali sampun kaangkenin wisatawan Duranegara. Ketua Bidang Sosial dan Budaya Bali Tourism Board BTB Ketut Nuria Semausang, Bali keanggen pinaka genah promosi pariwisata daerah, menjanten pinaka pemargin dahat becik, santukan Bali Selami puniki stateramia kerauhin wisatawan Duranegara. Ya dia nasa punika Bali sani keanggen serana promosi pariwisata, mangdes statenya ke keluwihan ipun. Manutnya nih kuentanane dahat becik yening daerah wiadin panegara tiosan ngelimbakang industri pariwisata ipun untuk laksanayang promosi ring Bali. Sekadi sana kelaksanayang Republik Rakyat Zanzibar Tanzania menjalaran untuk Kementerian Pariwisata. Pawasana sangkaning pengerau punika keatiang Presiden ngedautin manah wisatawan saking panegara inucap rauh ke Bali. Kita harapkan dampaknya juga dengan trip promotion ini mereka akan membawa pengaruh atau dampak promosi untuk mengenal Bali. Yakin kita perlu terobosan juga. Nah, mungkin perlu kita galang kerjasama ini. Bali mejanten sampun sering kaanggen genah promosi santukan Bali akeh sesamen ipun sareng panegara tiosan. Sekadi kuentenan pasir putih ring pesisi ipun rumasuk ring pertanian. Selantur ipun Bali kabuatang mangde nincapang perkanti ipun sareng panegara tiosan. Indra Wijaya.